Mayop, agat panapon po kay katamungan. Umpisan tane po ing nobeno para king Birhen ay langgang sao. Kilag yun ng iba, poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Panalangin ning nobena. Pakamala na hindunin na langgang sawop, manibat king krus, Jesus binye nakake kami, ban maging indumi, ika ing maganakang dili, ing malugod dili, karing sablang indo. Malugod bukeng balikdan, ikaming kekang anak, ngening adwan mi, ing kekang sawop, king hanggang kailangan mi. Inya nga tsuka po, keti king yato, kaluguran na indo. Birian mong dinake ka, king kasakitan na ning kekang anak, ulining sikanan mong ibat, king kekang kasalpantayanan, ampong kapanaligan king lugod ning ipaning Diyos, tinggap mo ing kayang kaburian, agyang emu atalos. Ikami man, atin keng krus ampong kapagsubukan. Paminsan-minsan, may bugna keng misaldak kapibabatan. Lusok ming kapakamala na indo, idake mo kami, king maragul mong kasalpantayanan at kapanaligan, king Diyos. Ipaga kamo kaya kaming alanang patna, ing lugod ning Diyos kaya kami, king pakibatanongan, ding panalangin mi, king bage, anong numa kananulang lusok makakayap kaya kami. Pasiknangan mo loring puso mi, ban adalami yo, ing krus, antimo indibinong anak mo. Sopan mo keng makatalos king nino mandarake, king krus ng Kristo, alang sala, ing dumakaya naman, king pangasubli ng mebye. Lusok kapakamala na indo, nang isipan mila rin kekeng pigagap, emo pabustan, ing kalingwan mi,
ing kailangan ding aliwa. Maragul ing lugod mo karing aliwa. Sopan mo kaming ayapusan da ka, kabang manalangin kami, para karing kekeng kapagnasan, at para karing kapagnasan da ring hanggang at tsuketi. Teti makipagnobena, pagamuha mo mikeka, kekeng hindu, ing sopan mo kami sanang magdalang kapasnawan, karing masakit ang maging alu. Linan mo lang kapanaligan, ding kalulu, at ding alang kapanintunan. Pamutulan mo la rin malungkot, maging mayansa ing kasakitan, ding maliligalig. Ituro mo ing katuliran, karing liligalig karela, at ibalik mo king Diyos, detang hanggang linapastangan kayo. Lusok pa kamala na hindu, sopan mo kaming mangilag, king kasalanan, ami kawani kaya kami, king ipang banwa, at king balang metong at metong kaya kami, king mitmong kapanaligan kaya ka, bibilimi ing sarili mi, lalamning mantuning mapanluwalo mong hindu, at panatag kaming manalig, king mayupaya mong kasaupan. Amen. Panalangin para king pibale-bale. Indumi nga lang hanggang south, pinilira kang reyna, ning kekeng pibale-bale. Bendisyonan mula ring kekeng pamilya, king malusok mong lugod indo. Manano na sanang ing sakramento ning kasal, bukluran na lang matalik, ding miyasawa. Ban kanita, manatili lang tapat, king metong at metong kapilanman. At mikalugod la, antimo ing makanano, ing lugod ng Kristo, king Santa Iglesia. Bendisyonan mula ring sablang pengari, liguran dalasan at pakamalan, ding anak ape ni bala na karela ning Diyos. Ibiera sanang parati karela, ing alimbawa na ning tunebye Kristiyano. Saupan mo lang paragol karing anak da, king lugod at takot king Diyos. Bendisyonan mo ding anak, banluguran dalat igalang, anpon pamintuan ding karelang pengari. King malugod mong kalingapan, karen melalalong ipanibala, ring kaya nakadngeni. Dinan mo kengang masabal, king dapat ming dikilan, pangawan mi ing kekeng dake. Kanita, maging santungan ning kapayapan, ing kekaming pibale-bale. Antimo ing sarili yung pibale-bale, karin Nazaret. Ika ing kekaming uliran, sopan mo kami, bandagol aldoldo, ing tuneming lugod king Diyos, at karing paraming tao, ban kanita, ing katuliran, anpuan kapayapan, masayang magari, king kabilugan ng pamilya, ning ketawan. Amen. Kaya duwanan, king induning nalandanggang sawop. Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birhen, kinaglingalang bakas kasalanan. Ipanalangin mo kami. Kekeng induning alananggang sawop. Ipanalangin mo kami. Ikeng makasalanan, mamasa kami keka. Malugod na indo, sopan mo kami. Banmik at muwang kami, king Espiritu Santo, at maging matatag kaming talapatutu, king lugod ng Kristo, karinanggang tao. Malugod na indo, sopan mo kami. Ban Aldoldo, lalo kaming maging kawangis ng Jesus, antimo ika. Malugod na indo, sopan mo kami. Ban maging mamu kami at mapakumbabalob, antimo ingke kang anak, Jesus. Malugod na indo, sopan mo kami. Ban pitakutan mi, ing pangabating na nimpamay kakaluguran king Diyos, kabang kaba, pauli na ning kasalanan, aemi sinisyan. Malugod na indo, sopan mo kami. Ban paratiming pagdulapan, ing pakalulunat, kapatawaran Kristo, king sakramento ning pagpamagkumpisal. Malugod na indo, sopan mo kami. Ban atulos mi king ing Diyos, magsalitaya kay kami, karing mga palyari king Biemi Aldoldo. Malugod na indo, sopan mo kami. Ban Aldoldo, manalangin kami king mitmong lugod at kapanaligan, lalong-lalo na king oras ning tukso. Malugod na indo, sopan mo kami. Ban atalos mi ing ulagan ing pamay niyang baking Diyos,
Abe-abe king Eucharistia. Malugod na Indo, sopan mo kami. Bandagol ing lugod mi kang Kristo, ampong karimparaming tao, kapamilataning maralos a pamakinabang. Malugod na Indo, sopan mo kami. Ban igalang mi loring katawan mi anting santungan ning Espiritu Santo. Malugod na Indo, sopan mo kami. Ban magkapilit kaming maging tunay Kristiyano, kapamilataning malugod ming masabal, karing aliwa. Malugod na Indo, sopan mo kami. Ban apakilala mi ing dangalan na ning pamagobra, kapamilataning pamanyapat mi karing mismong obra mi, king mitnong sipagan at kalausan alub. Malugod na Indo, sopan mo kami. Ban patawaran mi lo, manibat karing puso mi, retang linapastangan ke kami. Malugod na Indo, sopan mo kami. Ban akilala mi ing dewa ka na ning pamagdulap, king sarili ming kapakanan, ning atinaman mamaperwisyo karing aliwa. Malugod na Indo, sopan mo kami. Ban gunyat kami para king matulid, apami palaganap, king pibangjan na niting yato. Malugod na Indo, sopan mo kami. Ban idake mi lo, ring aliwa king gelingan mi, para king ikasaplala na ning komunidad. Malugod na Indo, sopan mo kami. Ban tanggapan mi ing kekeng katungkulan, king komunidad, espiritu, ning tapat, apamanyuyo. Malugod na Indo, sopan mo kami. Baning banal espiritu, tayranet, pasiknangan, ing Santo Papa, ding obispo, at ding pari. Malugod na Indo, sopan mo kami. Ban mi pagkaluban kaming dakal a bokasyones, king pamagpari at bie religyoso. Malugod na Indo, sopan mo kami. Ban adalami yo ing belwan at lugod kang Kristo, karetang epa may akibalo kayo. Malugod na Indo, sopan mo kami. Ban king nanumang atutuklasdat apapalto kaya panding tao, baluming kilalanan king ing Diyos, iyang makiupaya kaya kami ampong kisabla. Malugod na Indo, sopan mo kami. Ban king oras ning kamatayan, makasadya kaming lungub, king karinan ning ipang at yubanwa. Malugod na Indo, sopan mo kami. Ban kanito, mate kami at yuking kapayapan at pamagkakasundo kang Kristo, ampong karing paraming tao. Malugod na Indo, sopan mo kami. Ban mi pamatulan kami, king kamatayan, daring pakamalan mi king bie, pauli ning kapanaligan mi, king ginong sinubling mebye. Malugod na Indo, sopan mo kami. Banding kapatad ming meyango na bie, agad na lang bidakayanan, king pangasubli ng mebye, ning anak mo. Malugod na Indo, sopan mo kami. Induning Diyos, induning Diyos,
Panalangin a kapasalamatan. Ginoong Hesukristo, tunay nga tsuking kasanto-santo na Eucharistia. Sa sambanda ka, metulaya ingib pa, king iya, ampon ika, mi kametong kayo. At king kapamilatan mo, pakikasundo na, ing sabla king sarili na. Ipagkalumo kaya kami, ing grasyang tunay kapasalamatan, para king hanggang dapat ningib pa, para kaya kami. Laus kaya sana lub magsalbat, karing kasalanan mi, at layon keng gawang kapaglarinan, para kareti. Kapamilatan mo, pasalamatan miyo, ingalananggang ipa, para king kalam ning biye, lelangan na yung sablang makapagmulalang bagay kaya king yato, para kay kami. Aba lumilasanang gamitan, masalese, ban kapamilatan da, dagol ing lugod mi, para keka. Babo ning sabla, pasalamatan mi, iyay ingib pa, ing tinubod na ko kay kami, bilang peka maragul diling tanda, ning kayang lugod, ban ikabus na kami, at inganggang lelangan, kapamilatan ning kamatayan mo't pangasubling mebye. Pasalamatan da ka Ginoo, ing binyeme kaya kami, ing mismong indo mo, ban maging indumi ang alananggang sawop. Manano sanang dingdakal akalam at inggap mi, uli ning kayang pamamalitan, at lalong-lalo na uli ning pamagnobena mi, di na kaming lalong maragul a kapanaligan, king malugod ng pakalulo ning Diyos, ampong king alananggang sawop, ning malugod ming indo. Daptan mi sana, kapilan man, ing banal ng kaburian ning Diyos, at manatili kay sana, king lugod na, kabang-kaba. King kabanal-banalan na Trinidad, Iba, Anak, at Espiritu Santo, miyabiya ing dangalan, ligaya, ampong kapasalamatan, ang gaking analangga. Amen. Panalangin para karing masakit. Ginoong Hesukristo, piyaku mo rin kekeng kasakitan, at pisanan mula rin ke kaming kalungkutan. Ban ipakit mong masalese ke kami, ingulaganan ning kenan, at kapibabatan ning tao. Malugod mong pakiramdaman ding kekeng panalangin, para karing masakit. Ipagkalugmi ing deta sanang anggang ating kapanamdaman, pauli ning sakit. Aki lalara ka, king makabilang la, karing may pili aawsan mong duwan. Sopan mo lang makatalos, king kayabe mula, king kekang kasakitan, para king pangakabos ning yato. Amen. Amen. Banatuan ukit
Birhen inalanggang sao, ipanalangin mo kami. San Simon Apostol, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Pilar de Ipana- San Simon, Ipanalangin mo kami. kilagyo ng ipampo ng anak ang po ni Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Maya pagat panapon po kay katamungan. Iabi atala po,
king misang iti, parking kasalamatan, ng pamilya ng Vice Mayor Keko Almario, MIPA family, at para po king kapaldananang Alexander Santos, Thelma Villanueva, Christine Wang. At para king alananggang kapainawan king kaladwadari, Edmundo Maglangke, Buenaventura Santos, Lolita Santos, Lourdes Santos, at Ricky Santos. Mayop, agad panapon po kay katamungan. Ngayon po ngaldong iti, pagmasasyan tayo, ing kapiestan at kapigaganakan, Karisan Timoteo at Tito. Isadya tala po rin kay katamong sarili, king pamipapuri at pamipasalamat, king banal ay Eucharistia. Paunang salita. King ngaldong iti, akatukin ng kapiesta ng konbersyon ng San Pablo, para ngalantalo, ring adwanang malapit diling kayantabe, Timoteo, ing parati ng kayabe, meging obisbo, nening Efeso. Adwalang sulat kang Timoteo, ring atsu, king bayong tipan, itito, metong a organizador, para kang Pablo, at obisbo ning Kreta. Tinanggapyan namang metong asulat a pastoral ay at tsuking kanon ning Biblia. Ing mumunang pamamasa, metong yung pamamili karing mumuna ng dake ning kaduang Timoteo o ning sulat kang Tito. Talakad tamo po at ikanta tayo ing dalit a pamuklat. Giningi pa ang pananak, ang paning Espiritu Santo. Amen. In grasya ng ginutang Yeso Kristo, in lugod ng Diyos, at in pamakiguming banal na Espiritu manatili sa kapilanman kay kayo. At kay ka antimurin, Kapatid, pawilining kay lantang sipagan at katapatan sumawap kim pangalaganap ning kayarian ng Diyos, ketiking yato, si siyantala ring kekatang kasalanan, abatang maging karapat dapat magmasusi, karing banal na misteryo. Yagkastangin miyagdag na ning kapanyisyan,
magkumpisal ko, King Diyos, amayo payang tuto, at kay kayo kapatid, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito'y ipanigapu ko ka Santa Maria Kapilan Mang Birhen, karing sa blang Anghelang Pang Santo, at kay kayo kapatid, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. King Diyos, sa may paing tuto, pakaluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sanang ganang kimbiye alananga. Amen. Ginu pakalulu, Ginu pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginu pakalulu. Ginu pakalulu. Manalangin tamo. Uy paming mayupaya, binye mo karing kaya kang santo, di Tumeteo at Tito, ing tetagan at kabyasnan ding apostol. Kapamilatan ding karelang panalangin, sa upanda sanang miye mipnung kabanalan, at antabayanan da sana, king pamaglakbemi papunta king kayarian mo, at tunay ming karinan. Itinadon mi king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kang bemot ning banal espiritu, metong mo king pangadiyos, manggaman king alananga. Amen. Makiramdam ta po ngini, King Amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king umpisa ning kadwa ng sulat Apostol Pablo kang Timoteo. Ibat siya iting sulat kang Pablo, amiging apostol ng Kristo Jesus, pauli ning kaburian ning Diyos, ban manaral, king mi pangakong biye, aatyo na kay katamu, king pangayagom ta kang Kristo Jesus. Timoteo, pakamalan kong anak, manano na sanang manatili keka, ing grasya, pakalulu, at kapayapan, amanibatan kin Diyos igpa, at kang Kristo Jesus, ake katanggino. Pasalamat ko king Diyos, asusuyuan ko, king malinis a konsensya, antimo ing depat ding kanakong pipumpunan. Ngeting paratira kang agaganaka, king kakong pamanalangin, aldot bengi. Tunay ra kang sabik akit, ban miganap, ing kakong tula, lalong-lalo na, ning agaganakaku, ing kekang dua. Eko malyaring kalingwan, ing katapatan, ning kekang kasalpantayanan, akalupa ning kasalpantayanan ng apumong Eloida, at Ionis ay imamu. Balo kong king anggangeni, at ka iting kasalpantayanan, uli naniti, ipaganakako keka, ing pagkapilitan mo sanang tuparan, ing katungkulan at tinggap mo king Diyos, inyang timpakularing gamat ko, king buntok mo. Uling ing espiritong biniening Diyos ke katamu, nakatapapay na nalug, nuneng espiritu na, kakatmuan na katang upaya, lugod, at pamangawat king sarili. Inya musukat pikarine, ing pamipatutu king kekatang ginu, ning kakong pangasukol king uli na. Nunekwan wanan mo ing kekang dake, king kasakitan, alang-alang king bayak abalita. Ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Ing kaligtasan ding taong matulid na biye, king ginu manibatan. Ing kaligtasan ding taong matulid abye, King Ginoo, manibatan. Magtiwala ka king ginu, at dapat kang mayak, ban payapa kang manuknangan, king labuad. King ginu, panintunan na ing tula aburimu, at kayang pagkalob, kapag nasan ning kekang puso. Ing kaligtasan ding taong matulid abye, King Ginoo, manibatan. Ipagkatiwala mo ing biye mo king ginu, manalig ka kaya at sopana ka. Pakit ng maslag ing kayapan mo, at ing kekang katuliran, anti ing aldo ng kaugtuan. Ing kaligtasan ding taong matulid abye, King Ginoo, manibatan. Ing ginuya ing mimingat, king paglakad ning tao, at king kayang gagawan, tutulaya ing ginu. Nung mitakidya, makanyan man, eya miragsa. Uling ing ginu, yaing mimingat, kaya. Ing kaligtasan ding taong matulid abye, King Ginoo, manibatan.
Talakad tapong ban parangalaning mayop a balita. Alleluia, 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 alleluia. Pinili rako ang iba't king yato, ngana ning Ginoo. Ban lumwal kayo at pasimunga, karing bungang manatili. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Ingin manatili kaya kayo, At keko ang timorin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya keko o Ginoo. King panawon na ito, pasibayang may naharali Jesus, king bebe ning dagat-dagatan ning Galileo. Pilulupungan dering tutong dakalataw, inya sinakeya king meto nga bangkang makasadsad ka rin, at karinya linuklok. At ilo king pampang ding dakalataw at syuno lele ning danum. Tirunong dakal bage king kapamilatan ning talimhaga. Anti kanini ing sinabi na, makiramdam kayo, ating meto nga ortelano alinwal, bansalbag bini king kaya nga sikan. Kimpamanyalbag ng bini, ating digpa king dalandalanan. Di natang laringayop at penuktok dayti. At namang binindig pa king mabato, anong numaym pismo yung gabon. Tinubo pingagad, ing bini, lipat na ning maimpis mo yung gabon ka rin, dapot inyang mapali niyas laging aldo, ing bining tinubo, melanat at melangi, pablasang malala madarasan ning kayang yamot. At namang biningdig pa, karing dikot masuksok. May labong yung suksok at piputanan ning bining tinubo inya may kabunga iti. Ating biningdig paking gabo na mataba at iti tinubo. May labong at may mungang masalese. Mika tinalage titlong pulong binutil, siya na mapulo at siya dinalan a binutil. Kay bat, tiglong ng Yesus, ingating pakiramdam, makiramdam ya. Karang kapatading mayap ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian keko o Kristo, makiramdam tamo po king pamilya. Dakalya po kanuburing sabyan ng amanong mataba. Malyari ng tukuyan, po tang mataba, ingamanong gagamitan, king pamangan. Halimbawa, nung kaya kang pinirito, may masyadong petik-tikan, kintabang pipaglutuan, sabihan mo, oily. Ay, matabaya ya mo. You refer to the oil, na po, itang taba, mantika, in Tagalog. Ning kaya naman, dandaman mo, matabayang babi. Matabayang babi. Nang burin sabihan nito, burin sabihan, di takya mo laman. Mas marakalya taba kesa king laman.
At yung tao mas burida ito. Muna ni mako kanita, mas burining. Netang gagalgal ya, tabada, kaya nga pampangan, gagalgal. Kesa, di nga ngaliwan, mas burida siyempre, mas marakalya laman, kesa king taba. Ustong mga santinging sasabihan da kaya ko, at tintang expression king kapampangan, kapatad, makatabang puso. Very good. Nga tamong magsalita. Makatabang puso. Ing sasabihan tamos tong mga santing sasabihan da kaya ka. Atin mo naman palang pusong mataban Makatabang puso. Nung naman ing katawan niyo, kalupanening certified na ako naman. Napon nung 5 lang balepin talang ko, 4, karen 5, ay mong, metong lang sabi na, may tabakan ay mong, marinela pa mong sabyan ding aliwa, may ganang balang musgan o baling tataba, mumangayayat ako, bulan sabihin, parugo, pamangalulu, at yung pangkakanan, May taba would also refer to the physical body. Po. Miyayaliwala ring mataba, manaba, at makataba. Pero kapatid, king kaya katang ebanghelyong may pasyag, metong yapang mataba, ing tutukuya na. Ngano ya? Matabang gabun. Matabang gabun. Akasanan tayang ausan iting pamamasa, talimhaganing minyal bagbini. O king English, they refer to this gospel as the parable of the sower. Ing talimhaganing minyal bagbini. Pero nung lawen mo, ing talagang sentro ning talimhaga, aliwa naman tang minyal bagbini. Nanuya po, ing makasentro, yapin natang miyayaliwang gabon, at tinanggap kitang bini. Inyapin sa sabienda, dapat kanu, mayaw siya iting pamamasa, ing talimhaga daring miyayaliwang gabon. The parable of the different soils, rather than the parable of the sower. King katatawlyan, yayteng memunga. Metong pinkareting gabun, yapin itang matabang gabun. Inya, karinya memunga, ing bini. Inyapin yang punto ning kaya katang ebanghelyo, ing gabun na mataba, mamunga yang sagana. Mas baluya ka na ako ni kaya San Simon, keraklan ortelano la, makaintindi la, at aintindiyan de, ining kaya katamong pamamasa. Ing gabun na mataba, mamungayang sagana. Siguro yung kutang tamo, nano tamo klaseng gabon? Potang pakiramdaman tayo nga mano ni nga pong Ginoo, makanano tayong tatanggapan. Nano yung klaseng gabon, nano yung kapampangata, durugpana. Nano ka klaseng gabon? Nanya klaseng gabuning kaya katamong sarili. Maging maganakata mo, agyang diktak mo man kim pamakrandam tamo king amano ning Diyos, meaning ating magyamot, ating epekto. The other description is kalub na keni, no ka rin niya lumwal. Keta? O kalub na keni, tipaya kayang puso, magyamot tiyo, ingamano ni nga pong Ginoo, muntaya king gamat, muntaya king bitis, at kaybat idakeming bunga nga itakaring aliwa. Perfect. Ale? Mayayakit kaya katamo yung kahayapan? Mayayakit kaya katamo yung kabanalan? Mayayakit kaya katamo yung kapibabatan? Pamanupaya? Mayakit kaya katamo yung nano, klaseng, ugali pa nga tao.
Nung mayayakit laki katamo reti, tutupin, gabun kang mataba, amamungang sagana. O ito naman yung kapag nasani nga pong ginawali, ing mamunga tamo. At yung bini, ing amano na, iyang mitatanam king kaya katamong puso, king kaya katang pangatao, ing kutang atin yung epekto. Nung atin yung epekto, nanong epekto na kaya katamo? Retang sinabi tamo nandin, o rin parameters, o rin sinyalis, nepo, na mamungaya, at saganaya, uling matabaya, inggabun durugpaning bini, kayapan, kabanalan, pamanupaya, kaya lang pamangarirya, malasakit, ing magari, king balang metong at karin mo pa sabi ka no, matabayang gabon, mamuwang sagana, ing babiye mo. Pwede kong mag-segue, magatlo na akong banwa. Ing pangarap ng ngapong ginu, yan naman siguro yung pangarap ng meto nga ordinaryong paris priest, ne? Kapag nasana yung sumulong, ing kasalpantay, sumulong, magyamot, kayong pamagbisa ng among, kayong pamagdakay naging kayang umili, alam mo ito, kayong pangatao ng among, I always hope that I am a role model, agyang makapakanano, sa isip, sa salita, sa gawa, I'm not perfect, pero hangad ng bawat kura-paro ko na maging instrumento para yumabong, lumalim, mag-ugat, ang buhay pananampalataya ng mga parokyanos. Nga siguring peka parameters o peka grade ko yapintang kumustahin biye kasalpantayanan San Simon kaya ti parokya karing baryong pagmisan ko. Siyempre, best effort every time talakad ka king ambo, pagsadyan ming homily, make a point, that malinoya, ing kaya kang sabyan, tumimuya, at siyempre kapag nasan kuing dugpaya king matabang gabon. Pero maniwala kayo no matter how good your priest is, no matter how good your homilist is, depende ya pa mo rin king gabon dugpana. Amen? It's a two-way, kapatid. I may be the best, well, one of the best preacher, homilist, pero sadya-sadya kayo ka na akong homilya, impamagmisa, pero depende kitang gabo na dugpana. Meaning, ating kayo naman pong partisipasyon, ko, at contribution. Po? No man po siguro memoir, yung kakatang kapatid. A memorable experience. Magatlo na akong banwa. Nabingi, Aldo ka pasalamatan, ay po piyesta. I have corrected that. It's the day of Thanksgiving king neto nga baryo tamo keti. At okay, they insisted for a motorcade. Dinawan masakit kasabi. Basta you can assure me the safety, the protocols, and the security, etc. Kung doon ka masaya, supportan takab. Kilalayo ko po. Agyang pahalo ko na medyo delikado pa mga pero I was assured of this and that. In coordination with the LGU, there were men in uniforms. Dakal maka-uniform. And it happened. Po. Teko mo maging tutukay kayo, malungkot ko. Magatluta ng banuan, And as I've said, hangad ko lang ang lumalim ang pananampalataya at ating relasyon sa Diyos. Pero nabengi, lami kay kitita. In front of my eyes, sa tsuking andas ng apong ninyo. And bless the people, just like what I do in other barrios. And then there were a group of young people. I'm really so, disappointed and angry over their behaviors. Can you imagine po? At yung yapong ninyo,
Sa batanding sakyan, tutulak din pabalik. Pangabuganding hud na ning sakyan. At of course, there were some barangay police who were there. That time, ala na ako nga kakit police sundalos. Barangay tanod na larugong kasindagul ng toto. So, I feel pity for this guy. I got his name pero I forgot Bapa niya palang Alvin Siyempre gawa ng kayang papel ing obligasyon na. Tabi nala, palele nala, bamu sa diya ing motorcade. Or else miras kaming siyam-siyam. And I don't think, nung edo itabi reta ilele, palelen, mako ka rin. But I tell you, mas makakalungkot, most of them, if not all, are already under the influence of alcohol. O yan. Linob ng demonyo ng alcohol, kay utak daw. Niya utak tao. Sorry for the word. Utak na lang demonyos. Ala kasing normal na taong gawang makanika. Ala ng respeto, king imahin, king selebrasyon. Samantalang ding aliwang tao, bisala rugong mabless, mga di, and I feel so happy, halfway. Tanong babawal magbiba, tumerak, on the sideways mag-tiktok. Gulisak, tumerak, it's okay, as long as, please, wag harangin yung andas ni apong ninyo. Hindi pa. Cut the long story short. The boring gawa ng barangay police. You know what they did? Sige, aturan niya siguro itang barangay tating tatalnan, batutaya rugong balamu, sugar kanyang niya kanipis mga yan. Ay, kamuha nitang metong, kay ba't may nga duway itang meto pa? Adwala actually. Arap do ka na ako reta, kilala ko la. And then, oh my God, they gang up on him. Kinuyog sa Tagalog. Pemugbugde. You know what I did? Agyang pambalok, delikado, tinipa ako kingandas. Bahala na, magdala lang pataramdeta na, malyari ka na ako. I just feel so pity for this man who is a peacemaker. Bisaya mo, sumuyo ka nga pong ninyo. Tinipa ako, wala akong pakialam. Aliko po mga liwan, nali. I have to intervene. Okay. So, for the meantime, yakba ng milyari, tang oras ay takitang tao, pero definitely, according to the story, kinuwade pa yung kayang relo, kasi amit ke after everything. And then I decided as a parish priest, I think I have the authority to say, call off, mibalik na. It would have been worse if not. Oh my God. That decision, pilmuran dyan naman niyamong, asin palmur. And then I started leaving the place, maglakad ko pabalik chapel. By this time, I was shielded by the KBS and Richard. Lang pulis bahan mo ka rin lang. And then there was one kalbo, sorry for the word, kalbo. He was captured in a video. He was about to hit me. Worse, sobra, He was about to hit me, simap ating tanod, as seen in the video, inablot Even Richard, ngaya mo, pigil mo naman, potamikaras na naman. Again, because of alcohol and this and that. Why did I tell this story? Well, of course, as your parish priest, as I've said a while ago, lahat ibibigay ko Lahat. All the efforts. And of course, I expect that you give your share also. But then I realize, hindi ko hawak lahat. Bibigay ko man lahat. But the other 50% is depende kung how you will take it, how people will take it. At sadyang may mga tao sigurong ayaw ang kapayapaan, At yung talagang bisang mantun gulungan namin. In the midst of a very holy, supposed to be holy celebration, climaxing the celebration with that motorcade of Santo Niño. So, because of that, halfway, papunta kamyas, nalarugo mebles kay motorcade na nga pong Santo Niño. They were so mad at me, huling, pepa stop ke. Because that's my call.
Because I feel it would have been worse if not. Mapilala naman datang magreklamo ita. Oh, grabe, nung bali laratang words, inakmul ko na mo, linog keni. O ito, linog keni, pepalol ko na ka rin. There are times when you have to do that. Miras la keni po, mabunsol ko po, may atake ko, wala na ko, maulila na kayo, wala na akong parish priest. But can you imagine? Ako imagine to. Ne? Nung magdala lang anything, again, alano king sarili da, matinong isip, I could have been hit or something like that. Well, I hope you don't mind me telling you these stories because that will serve as a lesson kaya katamongan po siguro. Ne? Panikuhanan tamo sana. Alwa mo yamong nun itamongan maging instrumento na katamo bang pasyag, ing may pabalita bang sopan na rin aluwang tao, magyamot, ing kayapan, ing kabanalan ka rin aluwang tao. I can't do it alone. I need you, people. And lastly, today, we celebrate the feast of Saint Timothy and Titus. Ne? Parang alantal pong nganingal doong iti. Ila pong kayabe ng San Pablo, king pamitatag karimiyaya luwang balayang Kristiyano at king pamanyalbag king binining kasalpantayanan, kapamilatan da po king karelang pamanaral, ne? Karimiyaya luwang syudad ning imperyo ning Roma. Meging mabunga, impamirapat dapat da, at migit pa kanita, ila mismo, meging lang gabon, mataba. Isan Timoteo, yung meging mumunang obispo ning Epeso, kabang isan Tito, yan naman inking Kreta. Kapatid, ilang adwa, regalo na laning Santa Iglesia, kaya katamo bang maging pialimbawanan, nung makanano lang memye matabang gabon bang mamunga, ing bini, ning kasalpantayanan sana makanya mo naman kaya katamo. Mamunga mong masagana, ing bini, nung pagkalubtayang gabon ang mataba. Dinantaya pong importansya at dinantayang chance ingamaning ganong dagol king kaya katamong puso mamunga nung dinantayang gabon ang mataba. Amen. Manalangin tamo, kalugad kong kapatid, king mayupaya talananggang Diyos sa linalang king yatu, bat king kamumulan, at mamantabe king sabla at eganaganang bagay kapamilataning kayang kabyasnan, nga taong sumabi, ginuning ligaya, mirakayan kesana king kekang kabyasnan. Ulitin tayo po. Ginuning ligaya, mirakayan kesana, kingkekang kabyasnan. Para karing anak, akit dasana karing karelang pamibale-bale, ingalimbawa ring pengaring babielugal king bukasyon, ning pamagpari at biyerelihiyosa, ipanalangin taking Gino. Ginuning ligaya, mirakayan kesana, kingkekang kabyasnan. Para karing sablang eskwela at lugal, para king edukasyon king mabilu gabansa, maging tunay lasanang sentro ning pamagaral, pamanaguyod king likas akatimawan at lugod, ipanalangin taking Gino. Ginuning ligaya, mirakayan kesana, kingkekang kabyasnan. Para karing kayanakan, kusang lub at alang takot dasanang tanggapan, ing amon ning kasalukuyan a panahon, ipanalangin taking Gino. Ginuning ligaya, mirakayan kesana, kingkekang kabyasnan. Para karing lugal libangan king katamong komunidad, ingatan dasana ing tunay pamikakaluguran Kristiyano, at maging sentro no ning pamangambul, king sikanan ding katang katawan at kaisipan. Ipanalangin taking Gino. Ginuning ligaya, mirakayan kesana, kingkekang kabyasnan. Tanggapan na sa Diyos, ting kaya katamo ang kapasalamatan at kaidanan, ang timo ni Yunor king karyariyan ng maligaring kapalitamong mayang nabiyang pangatita mo kaniting misa. Ipanalangin tala po king Gino. Ginuning ligaya, mirakayan kesana,
kingkekang kabyasnan. Panalangin para king kapayapan, king mabilog yato, particular king Ukraine, at as our Pope, Pope Francis called this day a prayer of peace in this particular part of the world in Ukraine. Panalangin mo naman yung kapayapan, kiniking kaya katang kong bansa, kaya katang balen, kiniking kaya katang parokya. Magari sana yung kapayapaan ng Kristo, karimbalang puso ni metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginuning ligayo, mirakayan kesana, kingkekang kabyasnan. O Ginoong linupig king kasalanan at kamatayan, pasiknangan mo kami kapamilataning kaya kang alimbawa, mananasanang kapamilatan din kasakitan at tulaning kekeng biye kristyano, akamtan miyeng korona ning alananggang ligaya, itiyadan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamagsadya ka ring ayin. Mipuri ka, Ginoong Diyos, ning meto siklupan, ulinig kakayapan, tinggap niya ay tinape, mayang pamikeka, tinape bunganing gamot. Ipuri ang Diyos kapilanman, ulinig kayang kayapan, ibiyetala kayaging aning gamata mo, kay kapasam ng dapat at kapagnasan. Mipuri ka, Ginoong Diyos, ning medo sigluban, ulining kayang kayapan, tinggap iyan itingala, ayong pamikeka, alaki pagkarimbas. Ipuri ang Diyos kapilanman, ulinig kayang kayapan, ibiyetala kayaning ahinig gamata mo, king kekalasan ng dapat at kapagnasan. Ipuri ang Diyos kapilanman, ulinig kayang kayapan, ibiyetala kayaning ahinig gamata mo, king kekalasan ng dapat at kapagnasan. Manalangin kayo kapatid banin kaya katamong dawon matanggap ya arapan ng Diyos sigpang mayupayang totoo. Tanggapan saning ginuwi ting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santo Iglesia. O Ginong Diyos ning upaya at sikanan, tanggapan mesa iting sakripisyo ning kekang balayan, midadawon ya king kekang ligaya bilang parangal kari San Timoteo at Tito. Pagkalubmusan na kaya kami, ingalananggang kaligtasan. Itinga na doon may kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ting ginumanatili ya kaya kayo, At keko ang yat na timurin, ring puso yo, makayat nano pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos kinananggat lubos mayupaya. Pagkalubmeking Santa Iglesia iting piyestang parangal kari San Timoteo at Tito, agyagan mo kami kapamilataning banaldang biye, tuturo mo kami kapamilataning karelang pamanaral, at babiye mo ing kekang pamanganlong
bilang pakibat karing karelang panalangin. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel karing banwa, daralit min kaya kang ligaya, lain makyabel ang tuknang babiya kapurian kaya ka, at ngaming ang sasabi, Banal, banal, banal yo ing Ginoo, Diyos amayupaya, mitmuyo ing banwa at ing yato king kekang ligaya, Hosana king kakatas-katasan, mapalad yo ing daratan king lagyo ning Ginoo, Hosana king kakatas-katasan. tunay kapin banaloy pa, iking panibatan ng sablang kabanalan. Ulit na pagparalampumi, pabanalan mo sa rating aking king spiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob kim pamaylasan at kamatayan, kinuwaning tinapit pe pasalamat siya kaya ka, piraso niya at binyene ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyen ka na akong katawan amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuha ng kalis, pasbayang pe pasalamat kaya ka. Binyan ng kalis ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan minom ko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talananggang tipan, ami bubu para kaya kahit para karisablang tao, ban kaya mi patawaran na rin kasalanan, daptan niyo ite bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Cristo Medea, Cristo Medea, Cristo Medea, at inyangin igaganakan meyoy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyening anak mo, daraon miya kaya kay tintinapin ng biyating kalis ng kaligtasan, layo min pasalamatan kaya ka, impepalyarian mo kaming matampang talak kadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba min pagamwa mo, king kaming ansanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting meto ng Espiritu Santo. Ganakan meoy paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod, kambenang Francisco kaya kaming Santo Papa, i Florentino kaya kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Gino, ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling mie, at ding sablang meyango na bie. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gamo kayang karapat dapat magkamit kim biyalananga, ban kayabe ng Mariing Birhenin dunin Diyos, San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol alal ni San Simon, at ding sablang santo, at tinupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo, ang kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang may payang tuto, kagum ng Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, King Alananga. Ngini kimit nung kapanaligan at lugod manalangin tamo karing amanong tiro ni nga pong Ginoo kaya katamo.
Gabos mo kami Ginoo kisablang marok, malugod mi pagkalubing kapayapan king panahon mi, man king kasaupaning kaya kang pakalulo parati kay mi kabos king kasalanan, miligtas kisablang kaligaligan, kabang maninay kami kang bening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keko, ing kayariyon, at ing kayupayan, at ing ligayo, manggaman king alananga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan nun lawan mo'y kasalpantayan kaya kang banal na kapulungan. Pamayapan na yan po ang bilugan, nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ng ginumanatili sa kapilan man kaya kayo. At kekon timuring. Ipakitangin mi kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan kaya kongan. Cordero ning Diyos, amilala mo, ing kasalanan ning yato. Makaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, amilala ko, ing kasalanan ning yato. Makaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, amilala ko, ing kasalanan ning yato. Ibiemo ke kami, ibiemo ke kami, ing kapayapan. Kabatad nyo ing kordero ning Diyos, nyo Kristo, ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad tamong intang mayaos king apuna ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapot, yagkasmya ing amano mo, kumayap na ako. Talakad tamo po. Ing katawan ng Kristo, Amen. Karingatsuking pibale-bale, abe tayong pangadyan, ing dapat ning espiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ingatsu kaking kabanal-banala na sakramento, kalburan da ka, migit king sablang bage, at pag nasangkong tanggapan da ka, dapat, pauli na ningining pinandit, kaya tanggap, king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari, at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Jesus akong kapatid, ibalik king kekeng labuan, ing lupa mo aliwana, binangeda nakakilala, ing mata mi bus ni mosa, king katutuan mi mulat kesa, ikaginuing akilala, king taong mapagkumbaba. Jesus akong kapatid,
itis mo burakan laman, kisiyaman ke kang malan, ikanasay ka kung pibandian, ting matamibus ni mo sa, ting katutuan mi mulat kesa, ikaginuing akilala, ting taong mapagkumbaba. Jesus akakong kapatat, king sakulan katatanam, o king palengke nakaman, mamisalik at mga biyayan, ing matamibus ni mo sa, king katutuan mi mulat kesa, ikaginuing akilala, ing taong mapagkumbaba. Jesus akakong kapatat, king sakulan katatanam, o king palengke nakaman, mamisalik at mga biyayan, ing matamibus ni mo sa, ing katutuan mi mulat kesa, ikaginuing akilala, ikaginuing akilala, ikaginuing akilala, ing taong mapagkumbaba. Manalangin tamo. Oy paming malugod, king pamagmasusi king kapigaganakan, karing kekang santo, di Timoteo at Tito, tinggap niya ing kekang sakramento. Idala na kesa ng king alananggang tula, ning katapatan mi, keka, king aldoldo ming pamibyebye, itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk po sa ugli. Kwento kaya po itanong din uling. Dakal po mag-text ka na ako't miyayalawang version na ning kwento, deng Marites. Nang karakal Marites. Wow. May tumbok ya kano ya, mong may hospital ya kano. I'm safe and sound. Don't worry. Ako pumigaga na ka. Ala pong milyari naman pong karahasan o violent ka na ako na po. I was protected by the Blessed Virgin of Pilar. Ang po, yapong ninyo. Na po. Ita mo pong barangay police. Itang may nasakit na po. But on top of it all na po, iya po dapat mitakpan ing success, ing tagumpe, kabaltugan itang kapag masusyan. Ing kalto kapasalamatan, magumpisa itang inyong piyestadang 3rd Sunday of January, and all the accomplishments of the Fiesta Committee 2022 and the Pastoral of Santo Niño. Matula ko pa mo rin po kay maging kelwala na po ning okasyon da ngayon niya. Lubos kapasalamatan ka rin ang gamig sakripisyo, sinaw, emo po taga Santo Niño, ing Kalaguna po ngeni, ing malalyari katiking parokya tampo, tang ting mangailangan sa even other members of the pastoral council of other barangays, they reach out. Oras, talento, katawan, they reach out. Akit ko po, akakit ko yung pamilya, niya po, yung pamilya duwangan gamat. Thank you for exerting extra mile niya po to reach out kareng kapatid. Sana manatili kareng daratampang panawon niya po. Antimurin, lastly, maging mabunga naman po yung piyesta napon o yung kapasalamatan. Kaya pamandurot ko po niya kareng pamamistaw kareng bale. Kung Kiko, ita pong projects in-announce ko po kaya tangal do, itang main door, at siyo po, at siyo ko. Malagod ko pong pabalo, at ina pong sinagot, kaya tang fiberglass ng main door, that's a total of 82,000
may katipid tamong 5,000, now 77,000. Ako pa po mention ding family, but they're from Saluso, Pisopan-Sopan, de po rin karelang pamilya. Mabunga naman po. But of course, prior to that, may lakwan niya mo po yung main door ni then kaya katamo pong fiberglass babo. I saw the family. I saw Tita Day here. Thank you for your generosity po. Ng pamilyada po ri Tita Day, the Arceo and Cruz family, the 3 panels, fiberglasses kay babo, ding family da po ila pong minako kanita. So thank you po kay pamilya for that gesture of your kindness. And then the second project is the reliquary of the first-class relic of San Simon Apostol. At yun na po kaya katamo yung tang bone, a piece of a bone of San Simon. We only need a house for the relic. We will call it the Reliquary Chapel. And my plan is to establish Confragia de San Simon, and we will have a regular novena and prayer to San Simon. Alimo po ka nga pong pilar. Of course, we're also known po anting San Simon. It will be located at below the belfry. Opo, impong exit entrance na yapin ni kining apong Mama Kalulyo on your left side na po. So, ala pa po, pa po kompleto, although atina po partially, pero we'll still need help. It's kind of pricey. Ayan po, yung picture na po, papakit niya pong kong Kiko kaya kanya po kalagun pero drawing niya pa po. At ditak-ditak niya po, if it will happen, God willing niya po. And of course, through your help niya po, anyone who's interested, you can just approach me and I can openly and gladly talk about the project kaya kayo po. Kahit kayo po, mga nasa Facebook po natin, marami sa kanila yung mga supporters din po natin. If you want to help, please message us in our official Facebook page. Yan po. Salamat kaya kayo pong tinagon, kaniting Aldo, kaya kayo pong nag-serve, dakangunan pong salamat kaya kayo. At kempong weekend, mangutang na pong schedule, karimbaryo, 12 pa na tayo po hanggang bukas and Biyernes, we will still do the usual, niya po, king Task Force Omicron, and lawin tampong situations, and then we decide before the weekends niya po. So standby para karing schedule of masses, karing baryo particularly this coming weekend. Talakad tapong ini, tanggapan niya yung bendisyon natin pamupos. Yung ginumanatili ya kaya kayo, At kay ka antemurin. at bendisyon na kayo ng Diyos, may paintutukang berin kaya akong pamilya, kilagyo ng ipampo ang anak, ampon ng banal na Espiritu. Amen. Kumin ako king kapaypan matulang susuyo karing aliwa, anti mo yung depata ng Kristo. Salamat, King Diyos. Pagkantata mo pong, meto nga kantang parangal, king kaya katamong, induning alananggang sawop. Manatili tamo po. Itong alam musik kekake lalo manatang muking Diyos keking kailangan Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave
ating